ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. ام به برنامه یک نو یا پانوراما هفته دیسا بورانه. تماشاوانین هجا ام ای شب لگل دو میوان خوی قدر بلند و لگل وه چند مجارین گرینگ بنرخینن. و کنجی دزانن به هفته‌ی لباشوره کردستان و العراق هلبجارتنا آوارته یا پیشوقت پیکات بریارا هلبجارتنا پیشوقت جسال 2019 ده هاتبو داین لی حتی نها پیک نهاتبو لداویا داوی هفته‌ی بره ده اکتبر ده انجام ده ev hilbijartin ne tenê Başûrê Kurdistanê lêbelê her çar aliyê Kurdistanê û bi milyonan Kurdistaniyên li diasporayê ji nêz ve eleqedar dike. Her wiha çavê welatên cîranê Kurdistanê rojhilata navîn Amerîka û Ewropa jî li vê hilbijartinê bû. Belê temaşevanên hêja herçi qas em ê bi giranî li ser encamên hilbijartinan û tabloya ku derxustiya Holê û pêşeroja Iraqê û Herêma Kurdistanê bipeyvin jî her wiha em ji bîr nekin ku panorama heftê ye em ê çend mijarên din ku aliyên dinê Kurdistanê jî eleqedar dikin bi mêvanê xwe re binirxînin. بله میوان من برز علی اونی اندام انجمن سرکاتیا پدکی و برز اورهانکایا بر پرسه پاکی لباشوره کردستانی پاک پارتی آزادی کردستانی هون هر دو جی بخیر هاتن سرسران سرچاوان سپاس ایوار باش سپاس ایوار باش ایوار باش سرچاوان بله بریاکو ام دست به پرسه خواه و نرخاندنا خواه بکن از دخوازم از هنک آگاهداریین که ایرو جرای گشتی را اشکره بوی لسر هلبجارتنه نتیجه نوی بدم تماشاوانا ببورن لگور ناوندا نوچایان کردستان 24 انجام داوی این هلبجارتنین گشتی این عراقی هاتن اشکره کرن لگوری انجامان جده کاندیداتین که هری زیده دنگ لسر آستا عراق استندنه شش کس جه کاندیداتین پارتی دموکراتی کردستان بون جوان شش کسا دو کاندیدین پدکی لدهوکی سه لهولیره و یک جی کرکوکی هجمارا گشتی یا دنگین که پارتیان ورگرتنه جی وهایه پارتیا دموکراتا کردستان 772,506 دنگ ورگرتیه یکتین اجتماعی کردستان 407,754 دنگ ورگرتیه تفگران نفشه نو 235,264 دنگ ورگرتیه یکگرتو اسلامیه کردستان یکگرتو 104,020 دنگ ورگرتیه کوملا دادگری یا کردستان کومل 64,156 دنگ ورگرتیه کرسیین هر پارتیه که جی وهایه پارتی دموکراتا کردستان 33 کرسی یکتیان اجتماعی کردستان 16 کرسی تفگران نفشه نو 9 کرسی یک کرتیا اسلامیه کردستان یک کرتو 4 کرسی کوملا دادگری یا کردستان کومل جی یک کرسی ورگرتیه بله نتیجه که ایرو رای گشتی دخواندن اف بون از به که علی اونی دست پی بکم هون به خطین گشتی هلبجارتنه و انجامن و جبو عراق و جبو کردستان چاواد نرخینن و کند زانن کردان لگور انجامن نرسمی لگور هلبجارتنه 2017 6 کرسی زیاده کرنه هلبجارتنا بره کردان 56 کرسی گرتن و یانوها لگور آگاهدارین هری داوی 63 کرسی گرتن هون چاواد نرخینن برز علی امنی بله گلک سپاس دمی و دم تماشاوان چارپل میدیا خوش اون همون دزانن که
ملت عراق حکومت در بازبوی راضی نبون و حکومت مجبور کردن به خانیشاندان و مانگرتن کوچه بون، مجبور کردن که دست کار بکشن. حکومت برز کاظمی هات سرکار و یک جستوز نوی او بو که هلبجادن پیش وقت هلبجادن بری دم خواه بکرنه و اوه بر همه ویه. چما جوی حکومت راضی نبون که همون ملت عراق دوی باوری دابون که هلبجاردن در بازبوی دا تیدا هیزن دست به دستالات لناف عراق دا سختکاری کربون و به تزویر خواست سرخستبون و ملت جه راضی نبوشه. کاری وانجی پشتی که هات حکومت پیکانی جه راضی نبون، جه سر اولی جه راضی نبون. انجام دا از هلبجاردن بن چاردیریه که بلند یا نتوین یک گرتی و یکیتی اوروپی دا هات بره و برنه و گوری راپورتن وانا و گوری تشتکم بخواجی دیتی گوری راپورتن هزن دین کردستانی جی اما یک جهری پاکشترین هلبجاردنان بو که مجال طعن لی نبو که خلق زیده دنگی خواب ده. بالعکس هندک پروبلم هبون خلقی که حقی وانجی بون نکاری هنکا دنگ بدن. یکو تلیا قلی دخستن او دزگه که هاتمون ندخواند هنکا پیرامیر بون تلیا وانا او معظما کدانی بون بو دنگ ناستینا شون تلیا وانا او نبو. یعنی هبون خلق جه به بحر بونج دنگ دانه. یعنی اب هلبجاردنه آلیه که باش بلا بجن سینوره که باش پاقجی و زلالی جو دنگدان دا پاراس و برهمه و افیزه بون. اما چما کرسی مزده بون تجاره به حقیقت هون هموت زانن جارا چوی و حکومت عراق دخواست کردان سزا بدن صندوق موصل و شنگال همو شوطاندن قبول نکردن به ناو جدا جدا ولا و دری وان وکریه ولا نظام چیوه قطیایه و ساخته کریه دنگ خلق نه همو دنگ شوطاندن و هم بجداری کرکوکجی نبون. یعنی پارتی دموکراتی کردستان ده هلبجاردن بوری دا نلش موصله نلش شنگاره نل کرکوکی ما بشاری هلبجاردن نکرد. اوه جاره اب کرسین کوهات نه لسر بشداری پارتی دموکراتی کردستان دوان دبران دا بود. بله که کرهان نرنیتا بگشتی لسر هلبجاردنه چنم تو چه وادی نرخینه که کرهان دنگه تا گرتیه؟ که علی گلک نقطه مهم پیله کرو آنی زمان بس از سرکفتن پیدا که المنطقه صدوچلی نتنه کجاره دی بسر داخل انتخابات نبود. اب نقل ملت بر کوبشش روشون دا یعنی روزه کی وکی دو کرکوک هاتبو اشغال کرن ملت کرد با عام تفده برسی وی روزه خراب دا. وی روزه خراب کی حمایه کردستان کربو؟ یعنی بیشک مروف کاره بیجه که پارتی لگل پیشمرگه کردستان حمایه وان عرضه خاکه کن خلکه جی اوه شش روش بره عوضیه وی دا پارتیه. اوه مهم بو. تو خلکه که مزن عراق بخوجی جی حکوماته که حتی بری شش روش بخو اقتدار بو و اداره ولاته که دکر جینا ممنون بو و زوره لیده و حتی ویبر هلبجارتنه که پیش وقت فقط گل زوره لیده او حکومت مجبوره هلبجارتنه که پیش وقت کرجی جارک دی ملت نچو سر صندوق براستی اولوی یعنی چما نچو سر صندوق پرسکی زور میومه با آمن در ناو ملت عراق ده و هنکی جه تاثیر خل کردستان جی کریا یعنی هنکی ملت باور نکه که تشتکی زور بگوراندن یک دویم یعنی گلک انسان خراب هنک حرکت سیاسی یه ند بر جواندی کرد او بخو کردن بس تفکر وان حرکت وان لیوای وان ند بر جواندی ملت کرد
gelek propagandê neyînî û xerab kirin ew jî wekî ser sosyal medya wekî ser çapemeniyê xwe ew jî tozekî tasîrê xerab li miletê êmeyê Kurd kir. Li kê derê em zanin çimku wextê em berê xwe dine hilbijartinê berê li mintiqê Zaxo ku vêkekek Elî bi xwe berpirsê pêdekeyê li wê mesûlê pêdekeyê li wê mintiqê Dog mintiqeya Akrê rêjekî zor ya beşdarê hilbijartinê dibûn fakat îro em lê dinêrin yani bi rastî li van derê tişt tasîr bûye kêm însan çûye ser ew kê hinekî sebebî hene fakat ba min sebebê herî ew va kesê xerab û tasîrê propagandê xerab tasîr li milletê me jî kiriye bi qenaetê min fakat li mintiqê Ereba ku Cenûb jê re dibêjin ya jî Baxda heta Ambar û Viyalî û Musul jî ew jî însanê Ereb yani baweriya wan bi hilbijartinê nehatiye yani hilbijartin ku jiyana wan de tiştekî mühim bigorîne ez bawer dikim negiştine wî qenaetê yani çimku kolanê wan dîsa xerab e karebê wan tune ava wan tune rêya wan tune û zanî yani yek noxtekî tenê bê nekokî jî tune li wî welatê û ewana bi rastî yani wekî hesûdiyê Kurdistanê jî dikin yani dinêrin Hewlêr dinêrin Süleymaniye dinêrin Duhokê rêya wan tev nû ye taze ye tere bêjin pirê gewre çêbûne îdî heman bêje ji deriyê İbrahim Xelîl heta Hewlêrê bûye otoban ji ber wî ew jî ez bêm miletê Iraqê hilbijartin wê jiyana wan de tiştekî mühim çê nekiriye ji ber wî ew neçûne ser sindoqê ba min بله از به پرسش که کلی اونی جیب کم لگورا گهداریان لتواهی عراق و کردستان به هفره جسدی 41 بجداری هلبجارتنی بونه لگور هلبجارتنا 2018 4% یا سدی 4 کمتر خلق بجداری به هلبجارتنی بونه بنارينا من دقو قي لگوركم دشوبان من دقو قي في دمه بهتره لگور ستاتستيكا هندكتره كمتره وكك قرهان جي بحث كر هون ويا بتشي فغريدن كك علي قالو باوريا قلب گوهرتني تنا ان بارتيه كو امبيجن کو بدلی خو نابینن یعنی کلترا کومرو هر سر صندوقه کم بویتونه یعنی جبر کو لتواهیا عراق کردستان و عراق هجمار لاوازه و کردستان جی پرزلال خیاده که هون سربیا چی بیجن طبی است بجداریا خلکی ده پروسس دنگدان دال جیب و جیا جدایه طبی الکردستان است و بلندتره پاگهان در 54 جسفاده بس وقتی دگل یا عراق کم دکن تیخ واره دیسا جی لناوا کردستانش دا او تدید بوی دو زونا کو بنده سالاتداریا یکیتین اجتماعی و بوران و وان پارتیانه بجداریا وید نزمتر بوش جیه کو هولیر و دهوک و زاق و وانجیانا آکری وانا اما تاثیر کرد و کوچه وکات برهان بحث کرد او پارتی و آلین کو هر لسر به امید کرنا خلک ایج دکرن بیزار کرنا خلک ایج دکرن چل سر آست عراق چل سر آست کردستان او بو سبب و ملت کمتر به سر دنگدانه پاشجی لسر آست گشتی بحث کردستان دکن لسر آست عراق جی براستی و کوچه وکات برهان گوش آلیه خدمتگزاری و حکومت عراق نه حکومت کاظمی و یا بری کاظمی و یا برتری ویجی و یا دست پیکا 2005 اگر بجیم پشتی دانانا دستور عراق حتی ویگاوی حکومت نکارن تشتکی پیشکش بکن و نخوازن امجی پیشکش بکن او امبارگو او سزادان کو اخصن سر حریم کردستان دخواستن او نخوازن کارکی بکن چه باشی قبول ندگرن چکو عالی عربان و دهاتن رخ نکرنه چما حکومت حریم کردستان دکاره خدمتگزاری بکر چما دکاره جعده و رکوبانا چه چما هون دکاره مدرسه که زانکویه که خستخانه که چکن اما یعنی
بنت ناظرك وما سرپیچی کردیا و ما شاشین یاسایی هنه و ما نظانم هر عراق بریا ام گداری عراق ناکنو بنت بان ناوا لی اساسا با سکناندن هر ما کردستان جوی پیش بچونه بود چونکو ام به چند قناغا پیشوان کتن اشوی جانبی حقیقت بشکه زورا ملت عراق دنگدان بهیوی بون اما از باور دکم یعنی اگر دو دنگدانن به وی آوایی چه ببن و صبن کنترل دا به وان دزگهن پیشکفتی که عینی لحظه دا دخینه و نتیجه ده نه شاشتی چه به هدی باوریا خلقی به حکومت عراق چه بله از باور دکم او هیدو آلین سیاسیین عراقی ینکو حتی وگاوه دا صلات دا بون وکی هادی عامری و قیس قزعلی و اوین کو میلیشای وانجی هنه و پره وانجی هیا و وگاوه علنا دبیجن ام نتیجه قبول ناکی نتیجه هاتنا ساخته کرنه قلبه که جاره بری ساخته ببو نه به جاره او ناخوازن دا صلاتش دا بین آنها دست بکرینه به خانیشاندانا شوطاندنا هنک تایرا و اول سر جعدان گرتنا ریکان دو ایواری دو کساتین واناین بلند هاتنا کشتن البغداد دیاره که نخوازن بصاناهی ده نتیجه قبول بکن سر رایوی که همو بزا و حول هنک و به آشتیانه وی بابتی چاره سر بکن بلکه آیت الله سیستانی به ناوه دایان ایران و امریکا بینه به بینه ده هر کس حوال فرق بکن اون زانن چل عراقی هاتیه بله برسامن لكردستان جي ماقوت الرجايا هالبجارتني الجور هريمان فرقيتك مزن هبو نمونا للدهوكي بجداري بينجي وشارل سليمانية جسدي سيو حفت بجداريا هالبجارتني بون وفيا چا اشرو فدكن كاكورهام ودور كاك علي كاك بله يعني فرقيتها باجار وباجار شار وشار قالك بلند قالك فرق هي شما سليماني سيو حفت شما دهوك بينجو شار براستی پرسکی زور میومه باز برسیدانه ویجی لازمه مروف پاری کی وکی سیاست یا جی وکی سوسیولوژی سلیمانه لسر فکر بکه و برسی بده و چه تربه سليماني جيكي تايبته لكردستانه يعني اوانا تشتكي زور زحمة تشتاب عجبينن و ابوابا وردكم ده 16 اكتوبر حتى ايرو او منطقة جرميان حتى رابرين حتى ناف سليمانية بخوجي در ناوا خود وکی رخنکی تون تابو یعنی پشت 16 اکتبر حتی ایرو او تیج دوام دکه اوا باور دکم به باوری که مزدن در ناوا ملت سلیمانیه دایا چمکو اوی وان بریوه دبن باوری ندانوی ملته مثلا از هفته جارك تشم سليمانية ودا زيده جناف خلقي ده دقارم من قالك جارة لاقياتيكو خلقي سليمانية بيجا يا لهوليري جعده چليه يا شيستيه يا حشتيه يا بويا صاد وبيست فيك صاد وبينجي قسمه كي شيبو وقسمه كي ديجي دوام دكن كار سليمانية وتش چما چينابا يعني اوا لعلی کی بغداد بخو وی او که دکر حسودیه دکر فقط او تشت ناو هر سه بازار کردستان جای یعنی سلیمانیه جوید بیجه چما هولیر حوقه پیش ده چه و سلیمانیه چما پیش دانه چه یعنی لور به باوری کی مزنه یا و باور دکم او پریکو دچه سلیمانیه یعنی زیده بلاو نابن ناف خلکه ده لهنكي دستات توب دبا او جابو آخر اوپراسيون ناوه يكي تيجي تاثيره كي مازن لفي الوزارتنه داوي كر يعني خلقه جارك دي بباور بو وجبروية كي جي پادكا راي خواب نقل قالك زيده كر لوي منطقه هم الرابرين زيده كر هم ناف سليمانية زيده كر هم الجرميان حتى منطقة خرماتو
خانەکی نوان دەرەجە ڕاکی زێدە کرد ئەو وەکی کۆمگۆ یانێ خەلکێ وەکی قاڵانەوی دایێ کۆ 4 ساڵ بەرێ هەم لە پردێ هەم سحێلا خۆراگریکی مەزن و بەرسیڤێکی باش دا نەیارێ خۆ خەلکێژی ئیرۆزلێم وی ئاوەزیە داگەڕیە داگەرانە پارتیە فقط یانە وەکی کۆمگۆ سۆسیۆلۆژیکی جودایە سولێمانیە هیچ کەسێکی باوەری سیاسەتێ نەمایە و ئێوان وەکی ئیدارە ددن مەشاندنژی وی باوەریە نکارم بدنوان گۆران تێک شۆ تویل بژارتن هەر لەگەل خەز لەگەل یانەکە ئێتفاقی کوردستانی پێکانینژی بڕاستی ئەمە بێجە نەبوو و ئەوێ کۆچ گۆران جودا بوون قسمێکی ڕای خۆدانە پارتیە قسمێکی نەچۆنە سەر سندۆقێ و قسمێکی جوانژیدان ئەو نفشێن و کۆ دبێژن یانە جارەدی چار بۆ ئاو نەکلکردنە دانەوان ئەوە بخۆ یانە ئەو نەکۆکیە ناوە سولێمانیە تاسییر لێ کرد کۆ خەڵکێ کێم بچە سەر سندۆقێ ئەڤرێژە دەنگدانێ رەفەراندومێ سەرخۆبوونی کوردستانە جوا بوو یانە ڕێژەی سولێمانیە کێمتر بوو ji Kerkûk û Hewlêr û Dog. Belê kekelê anî tu li ser vê hejmarê çi dibêjî li vê hejmara tevlîbûna hilbijartinê ya bajarên şarên Kurdistanê? Wala ser zêdekirin ser tişek û Kekorhan got yani yek ji komeka populîstan li Silêmaniyê swarî wê pêla nerazîbûna xelkê bibûn we مخابن جی لبغداد اوین کو ببون اندام پارلمانی لبغداد ببون هما نفرن شیعیان دجی حکومت هریما کوردستان هندی سر و اسرار وی ملتی بون همو بلاف کرن دانا سر ماسیان عربا و ببون نفرن وانا یکی دوگو هم اسدینه و یکی دوگو سرقبون حنکه و یکی دوگو هما دو معاشا بدن من دولت نبید و هر یکی چیروکن اوسا دوگوتن اما جانبه که وی بو که ملتی براستی ین که حنک به پیروزین دی ملتی دکرن او سزادن یعنی اما بشکی وی بو حقیقت بریا که گوران کوالیسیون دگل یکیتین اجتماعی تک بینه شروع و کارن وی دیگه که چهتر جمعه گوران ناز بکن دوگوتن گوران واسه خراب باید خوازه به یکیتی خراکه راستش دیگه یکیتی جی داد ندا گوران هندی تی کت چونکو اصلا نکاری بو کنترول اندام خواهین پارلمانی بکل پارلمان عراق دا اوان گداریا سیاست بزاوا گوران ندکل در و ایوان او آواز خالی دادن اما جانب کدیجی به حقیقت او رفتارا حشد شعبی لشنگاله و لدشتا نینوا لکرکوک او پارێزگار داسەپاندیە کەرکووکی ئەوە هەنێکی کینا ملت ئێمە بلند کرد ئەواژی جانبێک بوو یعنی پێکێکی دوگو وەرە ئەم معاش ددین وێ خەلکی ئەم بە عەرەبی خواوان دبین سەر سندوقە دەنگدانە دەنگی خۆدانە قەدەپێ ئەوە تشتێکی عەجیبە ئەوە عەجیب نەبوو بڕاستی ئەو هێزێکە خۆسەپاندینە هێزێکن کو یاسایی نینن الوێرێ تەنانەت نەهێشتن ڕێککەفتنا مەیە شنگالێ ڕێککەفتنا حکوومەتە هەرێما کوردستانی دیگەل حکومت عراق لسر شنگار به جبهه کدو ملت شنگار جناب و کمپا به سر بلندی و به حرمت بگرن سر جیان خواه اما شنگار یا هنک پیلن واسا یا هنک آوازک واسا لیددان هنک ازدی فیر ببون دوگو ام کردنین هم ازدین و هم گریدای کردستان نین نو هنک جاراجی ده برجوان دا عرب دا آخفتنه دکرین جانا ده برجوان دا پکیکه دا آخفتنه دکرین اوه جاره شنگالیان سر رای که ممنوع جیبوند ناوا شنگال جیدا پرانی خلکی ویدر دنگ خودان بر بجیرن پارتی دموکراتی کردستان و خلک کمپا جی پرانی وان دنگ خودان کاندیدن پارتی دموکراتی کردستان بویدا دو مساج دان یک شنگار پشکه که کردستانه گل شنگار کردستانی نه اب جانبه دو او هیزا کو ابروکا لشنگال هيا هم حشد الشعبي هم جي بيك كدو هيز النياصاين در ملتي بيلن ملت وغير سرجانا خويا سيفيل لي مخا من حكومات العراق براستي شد صلاة وين نينا يعني نشان داكو حشد الشعبي دكاره يا ركفتن الحكومات بنتي بك قبولنا كبيك كجيبويا باش حشد الشعبي اللي دري اول جانب باشن ويبوني كوكو ام
سبب نوی وقت ما گویی گله که نیکو خلق نه سردنگدان اضافه اوین که هاتن گویی مسئله جیان خلقی که به حقیقت که کو معاش وان جیانوان ما او ام ضریبا و دین یعنی که میاد دنگ دران سبب که او کو سر جمع هیزن کردستانی هنه که باوری که باید و ام خلق خواهد تشویق بکن بین بجدار بند رسم کردن چاره نویس خواهد او بریار بدن کی اینو نراتیوان بکن هرچند که پارتی دموکراتی کردستان دبی جاره دا قازانش کریه لی ام دیساجی که و بپجرینین که آست بشداریا خلقی دکاری بو گلک زیده تر و باشتر و نتیجه حقیقی تر و راستقینه تر بن. بله مدسپکی جید آگهداریا کو آگهداری دا لیت وی هالبجارتنه دا لگور هالبجارتنین بره دو پارتیه کو بسرکتن وقت ما گوت پدکه و تفجرا نفشي نوبو پدکه بسیوسه وکیل و گرتن و نفشي دنابنا ببورن دنابنا کرمانجی و سورانی ده بچکی فرقه نفشنو بما خوشتر لنوینو نوینو بله ما قلت که دبل نوی نو يعني نبي نو نسل نو نفشي نو ما قلت كنت بيل بجارتني ده بدكة ونفشي نو ايكو سركفتي بون بدكة سيوسي وكيل قرد وهمو بارتيه دن بهفدورة سيه بارلمانتر درخستن بدكة لغور هالبجارتنا بري 8 بارلمانتر زيادتر درخست هجمار جبيستو 5 درخست سيوسي و نسل نفشي نو جي 4 بارلمانتر زيادتر درخست لغور هالبجارتنا بري ين هري كم كرن ينكا و غوران بو ده هالبجارتنا بري دوان بهفدورة 23 بارلمانتر قرتبون ينكا حجده و غوران 5 بارلمانتر ده هالبجارتنا ده هر دو بارتي بهف ركتن و 16 بارلمانتر قرتن برز عليها ونيهم في تابلوية چواشي رو ودكن هم في گوهرتنه بچی وگری دادن یک راستی او انشقاقا یعنی او پارچبونه کدناوا یکیتین اجتماعی دا چه بو اوه کاریگری خواه هیا حقیقت او ململانه انا بین لاهور طالبانی و پافل طالبانی بو یک لاکرنا سروکاتیا یکیتی اساس خودش پشتی وفات بونا خود جرازی مام جلال کتیت پروبلمه که دا و نکاری نهشتا جی و توب بکن اما جانب و جانب دی به حقیقت اداره یکیتین اجتماعی بو گهاندنا خدمتگزاری و بو خدمت خلقی مجالی دانه که خرابون کارزگار وان وزیر وان مدیریت وان د سلیمانی دا نکارین باش خدمت خلقی بکن اما جانب و جانب دی نراستیا گوران دیگل وان دروش من کو چکر بون و یعنی کتنا وان نوا شاشیتیا دا هم آست نتوی دا هم دا آست خدمتگزاری دا هم دا آست گندلی دا هم دا آست دروین بونا دروش من وان به نواروکه دروش من وان ولی کر کو دنگ وان پرانی بچن بو گوران بچن بو نفش نو و کو جناب و گوتی و حقیقت جارا چویجی تکه کجید به میدان دوان جو تیرا خوا ریخستی هبون دیار بو جاره او کسی که پکی که پشتوان گرتن کسی وانا در نچوند بر بجرین که وانا پشگیری کربون کس در نچوند نه لشنگاره نه لسلیمانیه. بله برز الیونی رای گشتی یا کردان انجام هلبجارتنا شار کرکوک و شنگاله پر مراغ دکر نجید زانن وقت زانن شار کرکوک پشتی رفراندومه روشاکو کته و شنگال جی که حشت شابی و پککه لور بجیبونه حتی و دما داوی ناشتن هن نابزتین کرد هرن لور کمپانیا خواه هلبجارتنه جی پیک بینن هن انجامن هلبجارتنه لوان هر دو شار باجاران چاواد نرخینن راستی لکرکوک بله لکرکوک در فتح بو که هم کرسیه کادی بینیم نک پارتی دموکراسی از وکی کرد بجمه تنانه در سروکاتی آمده نیقاش ها تکنه که هم هنک بر بجیره لکرکوک دانیم تو زانی هنک
کاخ و محل ناوا کرکوک دا کرد و عرب ناوا یک دانه ما گو اگر ام کاندید خو ام وکو پارتی دموکراتی کردستان لهمبری یکیتی کاندید نامزدان در بجیران درخینین وی چاقید به ململانه ناوا کردا دا عرب یه قازانج بکن ما به حقیقت ما گو اما دو حواله ما بن بلا ام نکوین ململانه ناوا کرکوک دا کرسی ان کردا بلا یه بو یکیتی جی به بس ام نبین سبب کش دست کردا در که بکه دست عربا یا ترکمن آلوی دیده لو ما جی ما خواه پاراس جوی که هم گلک نامزد یا گلک بر بجیرا ناوا باجر کرکوک کاندید بکن اما شنگاره به حقیقت تیم آمک و چوبون لسر دافاز حکومت عراق جی چوبون تستر رضامندی هات بو ورگرتنه ری وکن و من ندخواستم سرشکستی بچین و داره بعد گفت هم به سربازی وقتی چه هم حال کردستان ببین ولی کرکوک رژی کل شنگار جلوانجیا وقتا هم چون پکه که لیستکه که قرش آنی میدان و جنک آنی ناوا جعده دا خدرش کنو دوشکا جل سر وان گرا و سر وان بانا دینان هون نزیگ و همین رم و بکین به دوشکان لوخیم بگو بابا هل بجارتن هم نهاتینه ملت خواه بدین کشنه انسان ها بدین کشنه هم شون دا بگر یعنی لی رفتارا پکه و حشد شعبی لناوا شنگال دا ملت حرص کرد یعنی هندی دی بیراوان هات مظلومیت پارتی دموکراتی کردستان و برگیری کردن پارتی دموکراتی کردستان جماعت شنگالی حتی آزاد کردن شنگاله حتی خودان کردن وانا بجی کردن وان نان و رزق وان امنیت وان اما ملت حقیقت جاردی هشیاری اکادی جی بوان چه بو ولی کرکو بشیوه که باشتر خلق وری سر صندوق و اوه وکود بجم یعنی اوه خواه یا سیمبولیک در کتن همکاری استفاده شدیم که شنگار پردستانی بون افا نشان دا و براسی شقق لدبوله و حد و پککه لناوا شنگار دا گو بیدر جیوانی شرعی نینن بلا قوات واهیه هنتکار زوریه بکن پرد دسته و داید سلطه و دسالات دسته و داید لی هون بیانین لویدره خدا نوی هیا اوجی نشان دا که شنگار کردستانیه شنگار کردن نه آواز اولید دیدن ولا ایزدی نه کردن و ایزدی فلان گلک جارا آواز اولیدن هم بر بجیرن ویدره همو خازانجا پارتی دموکراتی کردستان در کتن بله دا چه تو گوتن ساخته کاری هیا و ساخته یوی گاوی نه دا سلاجی دست مدا نبویه چه او بخوال ویدره بون او لسر صندوقا بون که ساخته کاری ده حل بجادن دا بحاطا کنه پکه که بکاری با حسب شعبی بکاری با یه بکاری نا انجام حل بجاردن شنگار بگوهرن راست نینه اما هر ایشک هر ریکه کرده برخواه که بکار نتیجه بگوهرن نکاریم بگوهرن بله گرک سپاس که کرهان تو شیروایت لسر وی پرسه هیا؟ براستی که کالی گلک نقطه مهم ده آنی زمان ملت کرد دوی منطقه ده شنگاله و دشت موصل دشت نینووا لزمار بگره حتی کسکه و حتی جویت بنداو موصل و حتی گنده وانکی لوان داره ملت عرب جي هيا فقط او ملت عرب جي يعني في شر داعش ده جبركو هنك جوان قالك جوان ناف كردامان ديتم كو كرد چند نيزوانن و چند وكي انساني لقالوان تفغريان او ويديتن او جي قسمكي جوان قسمكي زور جوان او جي راي غدانا پادكي يعني القال پادكي حركت كرن وكي كردا حركت كرن اویاجی نقطه کی مهم بو نقطه کی مهم جاردی که علی پاسه کرکوکی کرد براسته پدکه خودی آرشیوه که مزنه دهل بجارتنه ده يعني مال بكولان محله بمحله كولان بكولان مال بمال زانه كو كي و چند كز دنگ خوبدن كي دوا او كده شارزهي كي مزنه يا وكي كك عليجي جو براستي قالك نامزاد داناني الكركوكي جبر كو راي كردا او نبا فقط مخابن او نكوكي نافا يعني كده تاثير خل كركوكي جيكر او قسمك جوانكو مثلا آلا طلباني كربو نامزد او بخون داكر يعني اشتواني ويكرن بهر آوه هين جارك دي قسمك جوان الكركوكي جي هناكي كربو نامزد او جي پشتواني ويكرن او جي هندا كرن
يعني ملت كرد ورده جي درسكي باش دا قو كي القلم بأجي القلم كي نارتيم بكاز نالقلم قو دويدا جي أو كرد مخابن وكيكاك علي جي قو يعني كرد كاربون يك دوي دي جي الكركوك زيادة دنگي خوباننا فقط جبر سبب انكو كيد نافخودا بو معنى كو يك هري كم يك ياجي ددو كرد كم پارلمانتر بشينن باغداي. بله گلک سپاس. از تشتكي خوش بالا من كشاند في هالبجارتني داك لكردستان هجمارا جنين هالبجارتي جكوتايا كو هاتبو دانين پر بلنتره بسر خوا پر بواته و پر گرینگه جیه کیف خوشیه که شستو سه پارلمانتران جی کردستان 24 کس جوان جنن که اف جی تی واتایا که پارلمانترین کردان جی 39 جنن از وقت جنه کرد براستی به هجمارا بلند به هجمار سر بلندم کیف خوشم لقلك برلمانتوين ولاتين أوروبا جي هجمرة جنان تخمينا كم زيدها مع أو خاص يعني أف هجمار جي كيف خوشية أستابلنده أف هون بيا شواد نرخين برز اليومي أف جوهرتن وهجمرة بلند يا برلمانتري جن هون شواد نرخين لكردستاني. گلک سپاس. راستی یعنی دو جوان دروش من فمینیستی و وقتش مافی جناوانا جواکا کردی کوکا خدا جواکا که جنو میر وکهویه داده جین یعنی جیانا کردا به جناب ریبا نچویه لبیره لجوتیاریه لکار گندا لکار جیانه جنو میر دایما تبلی هف بوینه و پشتی سرهندانه جی وقتا هم هاتین حکومت حریم کردستان ما پیک اینا بیکن نقاش بیکنه آیا جنا حق هیا ببن یا نبن ببن وزیر نبن وزیر ببن پارلمانتر اما گلک نورمال وقتی تشتکی قبول کنی وقتی تشتکی گلک نورمال جواکا ما ورگرد یعنی ددم که دای کو جیران ما هناك ولات عربی و دیمایش نو ریدان جن شوفرتی بکن نه ببن وزیر نه ببن مدیر نه نکه الباما حاکم من جنجی هنه لکردستانه محکمه اندا دادور جنجی هنه اما یعنی کار لسر هات کرنه براستی جادی سروکاتی هم و جادی سروک بارزانی و جوان چاکسازی و ریفورم دناوا یاسای مدب و پاراستنا مافی جنا هات کرنه زانن یعنی هنکی جواکا من منحرف بویه هنک جواکا من ریا خوایا سروشتی فضایی بدر کتیه و هنک تبن تاثیرات جواکن دوروبر خوا کتیه اما محتاجی ریفورمایه ان باور دکن روش بر روژه بشداری جنان هل بجاردنان ده سیاست دا ده اداره و ولاتی دا زیده تر ده بتن حقیقت ده هل بجاردنه دا ما کوتاک دانیه اگر سه اندامات ده یک جن ده اوه جاره پریوان جناب به حق خواه سر کدنه نه به دنگ کوتاه یعنی ظلام لپیوان هاتیه او لپیشیا ظلام دانه و اوه وکیوه گوتی خالکا گشه بو مل سر آسل جهانش یعنی نه پیوانکا پیشکفتنا ملتان اوه که مافی جنان مافی زاروکان اوه چوا سر دری تکرنه نورمال لجواکا مده او پیش بچون ام دبینین ده مافی تکینانا خیزانه ده مافی شغولی دا ده مافی بجدار کرنده سیاست دا وکی چاو و گوتی جن خالکا گشه بو مجی براستی جه دلخوشیه و نشان داده که جنن بهیز جنن خودی کساتی نوا جواکا مدا کم نینن هنه و پارتین مجید اختیار کردن نامزدن جن ینگ خودان کساتی و خودان گرانی دوی دا درست بونه یعنی جار ندبینی آفت جنک در ناچه او جن اینکی شاشیتیا مایه وقتی هم جنک اللاواز دستشان دکی نکیویج او جن بخواه لسه کساتیا ویگل قایم نینه خواه پچه نکویه خواه آوا نکویه او سببه گرنه جواک جی جنک باش باید جنه ده پجرینه و دنگ جی ده و پشتوانیش دکه و نمونه ویجی وکی هون دبینه ده حل بجادنه دا رو لیوان دیار و برچاوه بله گلک سپاس براستی جیه کیف خوشیه بو او نوچه اکمه خواندو مدید که کرهان تل سرویا تو شیرویتن هنه سرکفتنا جنان ده هل بجارتنه ده کردستان براستی دروجلات ناوراستا جی کی هری مدرنه بله یعنی جارا اول 2007 وقتی چوما کردستانه
لتركيا هنكي شرفي عويت كر كتربان هنكي سر خود كن ايكو تربان سر وان بدكارن بچن هنكي جيا نكارن بچن هنكي جيا حتى قالك جوانجي نكاربون بچن يونيفرسيتي بخواننا وقتها چوما كردستان بره خدای كردستان براستي جيكي اوا يعني حزم كرنه مدرنيته لوي هيا يعني كردستان ناوا كي چيل خودكا چما خودكا كي چي خو چما خو كي چي دخو چما دخو كي چيل خودكا چما خودكا كردستان نلدوي تشتي كردستان تايبتمندي كي بي ديجا يا من بچاو خودي يكي خريستيان كل دائره كي دولته كي شول دكا اگر روجا كيواني خيري با مسلمان دچ روجا واني خيري بيروز دكا بعيني تشت اوي خريستيان جي او جيتن روجا خيري يا روجا كي بمبارك يا روجا كي ميوم يه مساله وكي نوروز او جيتن اي كردا بيروز دكا يعني جيكي وصانا جبرويه كي يعني زور عجيب نينه كو حوقا جن لكردستان اتنا او كرن كاربو كوزيده جيبي او كرن چمكو وكي كاك علي جيغو يعني بزانبون خوتين بدبلوما خوتين بسرتفيقا خوتين وحزب جي بيشتواني عندك روكي واني مودرن درتي بيش كو الدنيا تبي شاشت ببراستي بله سربي خاله تشتي بالكش اوكو صبي مولودا پیغمبر اسلامي بدهان ازديان بدهان مسيحيان بيروز بايش عندنا الفيسبوك دنامه پیام مسنجر الواتساب بوما واوجد بحوان خوي مسلمان دشين وكو شواج دايبون عيسى پیغمبر يان ججنا جماعه استرسال ازديا مسلمان لوان بيروز باي دكين هب اتمسفيره كي قالك باشه بيغوجيان وهبو قبول كرنه بله بله گلک سپاس از بارم پرسک ما هبو برز مصطفى کالپاک پرسیه او مثلا نسل نو و نفشا نو و نوینو خیای بالکشاند ما هنا کی نافته بله هب کر که مصطفى دبیجی که کاره روژا پیش لکردستان ببه پارتیا تفجر نفشا نو دكاره روجا بيش لكردستان ببه بارتيا دويمين بكرتي سياسة نفشا نو بو كردستان چنا يك جوا ميوانان دكاره باريكي بحثا نفشا نو بكه بو اگاداريه سپاسيه دكه اصبحهم يكاكورهم اسكارم ويا ببيجي بركو بالكشان ديه گلكي بله حزبكي كوبي كوكبا دهنك عرض خوشتا وقتكي كندا شيندبا بزوز وادبا قرانجي حزبكي بيكوك بو دول بجارتن ياجي سيل بجارتن اذا تيك شو از باور ناكم كونف شينو سيل بجارتن جي دوام بكا بس قناعتي من اوا بشتي چويني نشيروان مصطفى و امر خود کرک مام جلال يعني يكيتي وغورانجي براسي بسري ما او تاثير كي كرك وحتى حركتك وك النفشينو يعني براسي از بخو وقت النفشينو نرم شاج دبم وقت 25 نا رفراندوم كردستان يكي بناوي حزب رابه الاستاد سليمانيا بيجا از سرخوبون ناخوازم وخلكي رابنه براستي افا نتشتكي او كي يعني جواب بارتي كدو افاش شرمزاريه رورشيه بو كردا وقناعتي من ونبا حزب الدويام ويتيك بشي شمكو بيكوكا يعني بله كيك عليوني تو چد بيجي والله از جی همان نیرینا قرآن از بگلمی هف باورم که اوان رفتار اوان تنه آماده کردن ملت لسر پرسن لحظه‌ای گاوه دا چه هنوه جا خانیشان دانا دکن مشارگل زیده پوپولیستن براستی چه فکر استراتیجی وانا نینه يعني اوی که خلقی وخمگو يعني بیرزی به پیروزین بی ملتی به سیمبولن بی ملتی به آمانج و خونن بی ملتی دیگه او نسلک هین کریه و لپارلمان عراق جی او
کمکی وانا بون به ریزی دکرن به حرمتی دکرن به خون و هیوی و برنامه دی ملت یاجی باور ناکم زیده دوام بکه ایلا اگر اورونن و هناك انسان زانا بینن سروکاتیا خود چکن استراتژی بخوادن لی به وی شکل که هی چی نابه اما وکی گوران ماجرا چویش یکیتی زیده در دنکانی بون همو حزب سلیمانی گوران پتر آنی بون و گوران نما بگاوه از باور دکم اوجی به عین جی عینی چارنویس وان هیا بلکه حرکت کن نول سلیمانی سرحل بدت چون ببینید روز بروز یکیتی لکیمیه دادن افسر و کاتیا وگاوه جوان جی کنیم هم ببینیم کتنا آستانگی دا و همو او نفش برای شورشگیر نابا یکیتی اجتماعی همو دانه عالیه که خلکن دی آنینه نابا وانا دا اوک چه بویا استکاکه کندش بریک چه بویا ناوا جیل کبن و جیل نو آماج برنامج رفتار روزانه ویدا ایشان داده که یکیتی بر به پروبلم دی ببین هرچند امد بجین با ما شریکه که وکو یکیتی اجتماعی سر و مصیبت اکو چه بوجی ل 16 اکتبر لیتیسا جی یکیتی اجتماعی جرباندیه با سلیمانی گل پارتی دموکراتی کردستان شریکه که وکو یکیتی اجتماعی چطور جهاز قانونی که هم چجه نزانین یعنی برنامه وان زلال نینه روح و ریشال وان نینه استراتیجی وانی کردستانی و نتوایبون نینه باشه به ویف گریدای هون هلوستا پارتیا گوران چواد بینن مدیا کردی ده خواند که لسر تکچونا ده هلبجارتنا عراق ده استیفا کرنا سروک گوران عمر سید علی و کمیته ریوبر پارتی هات راگهاندن که و پارتی یعنی و چه بجم جالی کمیته که دمکی به ریوبر کرن و استیفا کرن همو جبر و نتیجه که بسر نکتنا هلبجارتنه ده و یا نرخاندنا پارتیه که خود نرخینه که بسر نکتن سیاست خود و استیفا بکن و نمونه چه یعنی نمونه بمنرنا من مدرنه و یا چه نرخینن به هلوستا گوران راستی اول جارا یکی که پارتیا که هلوستا کوان نشان داده بله دنگی وکیم به نشوناوی کو بیجا سخته هاتیا کرنه نحقیل ما هاتیا کرنه بله مشاشتی همونه و مزرار کریه همدشین هم خواهد فکین سروکاتیا گوران مسئولیت قبول کرد براستی یعنی ام کل در وی گوران بون مدزانی گوران برد جناف چونه دچه و کچه و ویگاوی از اوکا گوران متفقین هبرانه لسر ویکو نفش نوجی دوام نکرد چونکو اساس وی ایمه وی لسر استراتیجیک و کردستان نبود لسر دجاتیا ویو نارا دنگ توب کرنا دنگ ناراضی و پر اخوان دناوای گرتوه دابون اخوان اصلا اخوان مسلمین برنامه وان او دجی هدرین توایی بند هزر امت و اسلام دا و کلا واجی مددید اینکو چوبونه بغدا همون سر برزی کرن به مسئله نتوی به پرس نتوی به پرس اجتماعی شول دکرن و وانا ضرر که گلک مزن دا گوران و گوران باج یان خریکا وان اندامن خوددن اینکو دجاتیا حضران نتوی کرن و ملت گوران بوان ناس کرد و امجارا کدی باوری نادین و باور بکیم که نوای نویجی یا نفش دوجی اگر آوریه که لخواه ندن سر جنوخو دا نرجن و سیاست و استراتیجی خود دانا اینی چاره نویسه بکن بس به هر حال اب هلویست سروکاتیا گوران هلویسته که از پوزیتیو دنر خینم اجیک و او مسئولیت قبول دکن من شاشتی همه بلا دسته اکانو بین گوران اگر دکارن بلا راکن اساسا گوران دزانی بکو او ضرار بکن چون کوالیسیون نوا یکیتی دا گفتم بلکه هم لجیه که دو سه کرسیه تا قازانج بکن و بهیلین به جارجی یه بسر نکتن نوا کمپینش دا او یکیتی به شرط چون نوا یک کمپین دا عاجز بود چون من دنگ خود دین حواله و اون نادن حواله من اوی دو گفتم بله گلکس باز
برز اری اونی بیا و تو خباتک هی که پارلمانترین کردستانی وک بلوک کردستانی ده پارلمانت یا بغدادی ده تف بگرن به هفره به یک دنگ بشداری حکومت نو ببن یان جی ده مخالفت ده به هفره بن و چوابه بله راستی ام د قوناغه کې دا مبلوکه که کردستانی هبو یا همو پارتیان وقت رحمت الامام جلال ساغ بو لوی درې لبغداد وی اداره دکر لکردستان جی تروک بارزانی اداره دکر و دستکفتن پاش بی هبو اونجا عالی امنیتی پیشوچون آوادانی دارایی فرس نتوی حق مل بغداد گلک پیشوچون چه بو کنگی ما ضرار کر وقتا کو پارچه بون چه بو گوران خوا جدا کر نفشلو خوا جدا کر اسلامی خوا جدا کر یکیتی خوا جدا کر ایدی او به ما کارین وزیر ما در خستن پوستن دست ما در خستن آنبارگو دانی سر ما بودجه کردستان برین ما ده کمپین خدا بردوام دو تا پارتی و عالی سیاسی وقتا هم کمپینی دکن کمپین اولا هل بجادن عراق نه اگر مگازنده جه همیشه حکومت عراق نه به کمپین هم سرنده هم هبودو خراب بکین پارتی گندلن پارتی دزن پارتی دیکتاتورن پارتی گریچین پاجورون پارتی نظام عشیرتن بجولی بگو مگو تشتکی تیدا بهلن بو پشتی حل بجارتنا دوی روی ما بگرم سرم نکن وجا نچین با هف بلا تیرا هم تیدا بمینه هم لگل همو تو روی بین حقیقت صبح دریارک و شاندکا سلوکاتیا پارتی دموکراتی کردستان بچن سلیمانی دگل پارتی و عالی سیاسی ویدره هموان روینن یکو قازانجی کنه یکو قازانجی نکرین بیتنا پارتی دموکراتی کردستان و بلوک کردستانی چل به بلوک جی چل به ام هندک خطن گشتی چارچوبه که گشتی بو پرسا کردی دانن حتی اگر هم بله پارچه جبیلی هنک پرسا کرکوکی یا پرسا ماده 140 یا پرسا بودجا کردستان یا پرسا عسکر کردستان پشمرگه یا اما پرسا قانون نفتی اما موافقه کردستانه یعنی تو حج پارتی بکی یا نکی پارتی حج یکیتی بکی یا نکی یکیتی حج گوران بکی یا نکی دبیر ویدر دنگ ما یک بل سرنک پرسن گشتی هم کاریم تشتن روزانه تشتن بردست ام یک متفق جنابین بس الویدر البته خونامه وقت هم یک دست بین یک بلوک بین یک تیم بین جوی که شیروانی حرکتی که وقت سروک هرمی جی کو سروکاتی ما جو کو پولیت بیروی ما مکتب سیاسی پارتی جولی و حرکتی ده بله بله کلک سپاس که کرهان تو شروعیت سر مجبور کرد ببوره یک خالدی اگر ام بکار بین یعنی همو هیزن کردستانی بکن یک بلوک پش کامل ناو پارلمانی دا نیست که 20 جساده اما 20 جساده تو گرانیه که مزانه تو بکاری بریارن پارلمان دو گوری بجداری دکیل در حق کرده اگر چونه که هیویه که اگر هم بشن خواهد بکن یک امتکارین گلک تشتال پارلمان عراق تثبیت بکن و کردستان ببوله پرسامه بله پرسامه هی از وگرم دیسا بله که کران سروی پرسه تو شروعیته هن السر يعني وقت مروف بري خد تاريخ كردا وطبعا تاريخ روجاوای كردستان مثلا 1991 حتى 92 برای کردستان ابو اگر برای کردستان تنبویا ایرو تو منباور بکن که کردستان تنبو 2003 وقت امریکا هاتن ناو عراق اگر دوباره کک مسعود و مام جلال دست خونه دانه هودو وان حزب دیجی نل گلوان بونا رفراندوم 2005 دا که قانون اساسی چکرن و مثلا دولتك فدرا بنجه دولتك فدرا چکرن و برن دنگ خلقه اگر وی چاقی کک مسعود و مام جلال دست خونه دانه هودو ایرو کردستان فدرا جی ندبو پشت داگر کرنه اکتبر لازمه بالانسه کی جارک دی چه با نا بین پدکه و یانکه یعنی اوه دو حزب اساسن اگر هنکی دنگ زیده بینن جی هنکی دنگ آن کم بجی باز هر یک جوان خطابت وان منطقه که هیا اوه راستی که یعنی بوی نوی راستی که می کردستان باشوره لازمه افجار جی
yani yekî nebêje dengêm zêde ye ya jî dengêm kêm e. Wî tiştê ku Mam Celal û Birêz Kek Mesûd kirin ev car jî bê kirin ji ber ku meselê Kurda zor mühim e û bi rastî ew mesele jî wê li Baxda hal bibe ne di nava Kurdistanê de hal bibe. Ji ber wê yekê Kurd yekelwest bin, yekreng bin û yekbîr û bawerî bin di meselê esasî de. Meselê esasî çi ye? Meselê esasî Kanûnê esasî 140 e, madde 140 e. Meselê Kanûnê neft û gaz e. Firotinê wan e û derxistinê wan e û pêkanînê wan e û ya jî çeşîtkirinê wan e. Meselê pêşmerge ye, meaşê wan e, mûçê wan e. Evane tiştê mühim in. Ji ber wî yekê eger ku wekî çawa Kek Elî jî kerem kir, yani 120 dengê parlamentoya Iraqê Kurd karin temsîl bikin û herî blokê mezin jî. Yani dibin herî blokê mezin. Eger yekîtiyê xwe ki bawer dikim îro herkes bi wî fikrê de, yani ê kêm dengê wan hebe, ê zêde jî hebe, meselê esasî de karin serhenekî esas de pêk werin. Ez texmîn dikim Kek Mesûd bi xwe jî, Kek Nêçîrvan jî, layê dî jî wazanim yani Qubat, Kerkubat û evê dî jî yani ne zêde zitê vî îşê ne. Ez texmîn dikim wê pêkhatinekî baş çêkin. Yani eger blokekî Kurdî çênebe jî di hinekî esasa de wê pêk werin û wê bi hev re hereket bikin. gelek spas Birêz Elî Ewnî em wekî diyar e di parlamentoya Iraqê de gelek aktor hene. Tu partî nikare bi serê xwe hikûmetê ava bike. Heta du partiyê herî mezin jî ku werin kêleka hevdû têra piraniyê nakin ku hikûmeta koalisyon ava bikin. Kêmtirîn divê sê partî bi hev re hikûmetê ava bikin. Hûn wekî pedeke bi serê xwe an bi bloka Kurdî re ji bo beşdarî hikûmeta nû bibin çi şertê we hene? اولا دیتنا ما وکو پارتی دموکراتی کردستان وکو ام جار عجل لزه نکین ام لزه نکین اگر موبایل من ومر یا شارژ ام خلاص دبا والله ام لزه نکین لویکو بشینا یعنی بریکو او خواهی لایو بگم شینا و کوالیسیون دا وان شیعه و شیعه وگا به پروبلم هیا صدر دی بجد و اثرو که حکومت دانم و از حکومت پیک بینم و نوری مالکی جی زو کتیه وگا به کوالیسیون اک چکره جو آلیه شیعی کنیدی که نوت کرسیا دبن لی دیسا جی نوری مالکی بی من نکارت اشتکی بکه بی سنیا نکارت اشتکی بکه و ام چاورین اکو پروبلم ناو مالا شیعه یک لایی ببه پاشی ام وارین دریار خودین اما ما فرستن خواهنه درد ما و درد شیعه جهب جدایه درد ما و درد سنیا جهب جدایه ما حق و حقوق کردستان و خریج و خبات کردستان جدایه لی ام دیگاوه مخفگرتیه یا ام صبر دکشین بزانین وان چه هیا بو ما کی پتر دیگر پرسا کردی گنجایی به امه بشین وی اما خواهده که که نهیلن واسه بساناهی صدر حکومت پیک بینه و اف حرکت کوبیگا و هی گواشنن مازن لسر صادر جی هنج عالی ایرانی جی عالی دروژی یعنی تخمین دکم نه صادر به بسرو که حکومت و کوچارا چوا جارا چوی نهشن علاوی به بسرو که حکومت کتلا علاوی کتلا مازن بو پر دادگاه شروع کا نوجرا آنی گوتی او کتلا کل پشتی هل جادن پکینانه او ناوی کتلا مازن نه ناوی هل جادن در کتی و حسانه هشتن ایاد علاوی به بسروک حکومت و کدست نوری مالکی وانده. بله. ده چاپمنیا روجلاتا ناوین ده تی گوتن که پارتیا که ده البجارتنان ده یکم درکت حرکت صادر و یا سنیا که محمد هلبوسی سروکاتیاوی دکه پارتیا تقدم و هروها پارتیا پدکه و به هفدور حکومت افابکن واد بیجن هرچقص انجامن هالبجارتنا رسمينات ديال كرنجي الكوريدوران حكومتها نوي تشاوبه وكيب هفدور افابك تي خافتن ود مدياجي تي غوتن هون بنرنا وشانسيا وكرنا حكومتك فيرنجي هي وكو الكوريدورات تي غوتن ياجي وكو
ما دقل هیچ آلیک سیاسی لهم هاتن نکریه. بله. تلفن و از باورم هات گوهرتن. از باورم شارزا که علی تکچو. از باورم شارزاوی تکچو. چوا بکن گلو دوام بکن که کورهان. بله. لسر پرسا داوی که مگوت الکوریدورا تی آخافتن که شانسی آوکرنا حکومتک بوی رنگی هیه که پارتیا حرکت صادر و پارتیا تقادم شانسک واهیه. براسته وقتی که علیاونی جی پاس کرد نوکه کرد لجی خو سکنینه و لدونه که ایکو تن خوازن لگلوان حکوماتا که آوا بکن و بوان چی بکن. بله. یعنی هنه که مسئله وانه اساسی آنه مسئله ماده 140 مسئله غاز و نفته فروتنویه درخستنویه پاروکرنویه مسئله بچه و مچه مسئله پیوستی پیشمرگه اوانا تف مسئله میومن و نابین حکومت هرمه و باغدای نکوکی مزن نفتشتانه و کرد پیشی دو بنکا او بخو ناوا خود کارن چی بکن و دو ایکو ورن تشتکی جوان طالب بکن بیجن ورن عمل قلوة حکوماتا کی دینه و بیجن کاونه چی بدنا ما يعني كي دوان مسألة دا مسألة أساسية دا كي لقالوان قاذا كي بيج دورة ويأوجي لقالو يعرم فقط لباغدا تشتكي هاري مهم هيا يعني حكوماتها كي بيها ذاكرين قالك إلا اشترى في أمريكا جي بيها ريكرن وإلا قالك جي إيران جي بيها ريكرن حكومات كي كو بيها ريكرن أجر نبدل إيران بقى أو حكومات لعراق نكارب ماشا اگر نبدل امریکا بجی نكارب ماشا اید مسئله کرد براستی تشتکی دینوان دکشینا و لسریجی حساسا هرچخاز امریکا بین عراق نا افغانستانا یا جی سوریا نا افغانستانا ما ببریار نامل وادارا بمینن جی جارک دی يعني دلخشوشي كي مظنة يدناوا كردادا يعني اوجي فكرت كان عجب روجا كي امريكا وان تاني بحيلة جبروي اوي يعني قاوي وانو بيواني وانو بيرو راي وان نرسر لسر منطقة كيا يعني دو آلي سي آلي چار آلي فكر دكن وتخوازن كو يعني اگر امريكا لوي بجي نلوي بجي كارن چاوا لوي جی خود بمینن و با برجواندی ملت خود کاربن با خود چی بکن ویل دو حرکت بکن دبا کل گل مالکی بنجی دبا گل صادر بنجی فقط یه اساس یعنی کی بوان بو پرسکره که وان نزیکایی بکن و یاوجی لگلوی بر بله گلک سپاس که کارهان می‌وانیم ما برز علیونی جخت کت از بارم شارزا تلفن‌های خدیه ام هر بردوام بکن چند پرسیمانی دنجی هبون جبر کو ایران هر دو می‌وانیم ما بون ما خواست به هلبجارتنی و بروشا نو وگریدای ام هنکی بحثا سینورین کردستانی و سیالی دنی کردستانی جی بکن چند پرسیمانی که اورهانم کارن بته بردوام بکن هنکی شروعی وان پرسان ام بنرن هگر که علی هات باشتبه و کنه هات جی همه بیوی بردوام بکن برنامه خواه ام الجنریکا خواه بنرن ما ام کتن پرسا
كيك أورهان برنامج خو بردوام بكن ورن سر برسين خوين تن از وها دست پی بکم جبر که شنگال دکه بر ماده 140 هزین باشور کردستان نکارن یکسر مداخله بکن لسر روشا شنگال حکومت بغداد و حکومت هرم کردستان لسر روشا شنگال و چارسری لحدو کربون لی حتی نوها نه هشت شابی و نجی پککه جبو که اف چارسری پیک وره ری ندانه وەکو گافکادنجی کۆت حتا دەما هەلبژارتنان نامزەتên پەدەکێ نکاربوون تێکەvin شنگالê û xebata hilbijartinê jî bikin binêrîna we rewşa şengalê û wê heta kengî wiha be biryarên her du hikûmetan bi hevdû re wê kenga pêk were wê rewşa be kek Orhan شنگال bi rastî jîkî taybet e ne tenê şingal ber wê mirov kare bêje hinekî qismê deştê Neynova heta Kerkûk û Xurmatû jî bi aynî şêwe ye yani hikûmetê Amerîkî li gel Brîtanya û li gel hikûmetê Iraqê navendî û heta hikûmetê Herêmê Kurdistana Başûr jî yani pêkhatinekî gelek baş pozîtîv ku bîr û rayê êzîdiya jî tevî duwê de dihate bicîkirin û pirsê wan duwê de dihate çareserkirin navbênê hikûmetê Herêmê Kurdistanê û Baxda û xelkê Şingalê jî pêkhatinekî baş jî bû aqtekî baş jî bû û piştevaniyê vî aqtê jî vî pêkhatinê jî ewkê jî dik Amerîka û Brîtanyê jî dikir fakat PKK li gel hinekî êko alîkariya wan dikin li nav êzîdiya û bi am jî heştê şabî bi her newê xwe li wê rê nedan ku ew aqtê navbênê hikûmetê Herêmê û Baxda bi çavdêriyê Amerîka û Brîtanya û bi rizayê xelkê Şingalê pêk batiye rê nedan ku pêk werin yani li wê bi tavrekî nexweş PKK dixwaze ku li wê nekokîkî derxe heta Kurd êdî bêjin heta kengê em ê riza li vî tiştê nîşan bidin wê ew ê tev digerin û bi Îran û heta heştê şabî bi her newê xwe piştevaniyê vî îşê dikin ji ber vî yekê jî hikûmetê Baxdayê jî nikar bû îsrar bike ku wan aqtê ku di navbênê hikûmetê Herêmê û Baxdayê de pêk hatibû li wê bicî bikin û di vî hilbijartinê de jî carek dî eşkere bû PKK rê nede ku namzatê wî mintiqê bixwe biçin li wê bangeşiyê hilbijartinê bikin yani di vî halekî wisa nexweş de ye PKK ew yani Kurd eger bêjin ji wan re ya vî mintiqê terk bikin bihêlin em gundê xwe avedan bikin em gundê xwe rêk û pêk bikin em rê çê bikin em zeviyê xwe deynin em heywanê xwe xwedî bikin bêjin na feqet sibê heştê şabî bêje PKK ji vê derê ji va ciya terk bikin wê terk bikin feqet ku Kurd bêjin terk nakin xabin pirsgirêk me wisa ye û hê jî ew pirsgirêk pê dermana hêvî dikin ku bername hikûmetê Herêmê de û ev ê ku carek dî di hilbijartinê de dengek baş anîne ya jî Partiyê Kurdistanî di vî meselê de bibin yekdeng yekreng heta bandorekî li hikûmetê Iraqê bikin ku karibin xelkê me Şingalê ji kampa derê ji bin çadire de biçin ser erd û avê xwe biçin ser xaka xwe biçin mala xwe bi awekî bijîn û carek dî avadan bikin gelek spas kek Orhan em
برسکدن بکم اف دو مهین داوین بتایبتی ریوبرین لشکری و یین پاراستنی ایرانی گف لسر گفه لسر پنابرین راجلات کردستان کل باشور کردستان بجیوار بونه دخون اف گف تهدید آوان بگوتنه نما هم هزین آسیمانی هم جیه نرده هن هرمین باشور کردستان بومبه باران کرن اف پنابرین روجهلات جروجا که باشور کردستان آوا بویه و بریاوه جی لهرمینه چما اف دمهین داوین ایران گفان دخواه و هجوم دکه هر وها به پرسه گریدای پرسکدن جی تیگوتن که پککل قندیل و سینور نابینا باشور و روجلات کردستان لاواز دبه گلو جبو هزین روجلات کردستان لشونا پککه بجی وار نبن ایران وان ریشاند که یان جی عجبا دکاره پارا گوهرتنین داوی یاد ناو ینکه ده کچه بویه جبروی به یک جسده معو به ویا چاواد نرخینن ایران yani eğer مرو بره خوب بده 5 سال داوی ده طبعا جی پشته که حمینی بود دستلادار لوه روش بروش آرمان جی ابو نکوکی نوا خو نبا سبب که تکچونه کی نوا ایران ده چپکه ایلا او حول ده که شر لكي داره بهيلا بيروت لبنان بهيلا لسوريا بحيلا لخاك عراق بحيلا لوادر شرط شبكة لوادر برواني ولات خوبك وحتى شرط نكبه نواوان يعني إيروجي نوا ملت كردستان روجلات براستي الشاربونة كي مازنة يا او بارتيان وانجي طبعا 4 حبجوان نابین خدا همانگی کی باش شکرنا و که اتفاق کی باش شکرنا و روش بروش چالکیان نبعرد کردستان روجلات چید با او جی ایرو لدونه کو پیشیل وان چالکی کردستان ایران بگرن جبرویه که جیت خوازه کو تعدید گف بکه حکومت هرمه و تعدید که حکومت هرمه کو او بخو بان حزب روجلاتا ناوین و روجلاتا کردستان ایرانه ل ناف آخر باشور کردستان به تاثیر بکه و به وی شکل تردگاره روزخان ببورن اجیج خطه کتم که کرهان ببوره تماشاوانین هجا نظانم چبو اجیج خطه کتم مخابن که کرهان ببوره ما گوتنا تا بری بله ام ورن پرسا خوانی پرساکدن ام بکم جبر که اگر هبونا پککل باشور کردستان حکومت ترکیه به سالانه ایریشان دبه سر باشور کردستانی واندم داوی به دهان کراکولین خواه لسر آخا هریما کردستان آزاد آوا کرنه به صدان گند والا بونه و زوی بیارمانه اف هرمانا جی خزمت حکومت کردستان جی گلک جاران بپاردمینن وقت دیاره پکک قانون و نظام هرما کردستان پشت گهدکه جبو ویجی ترکیه جبو خواج ترکیه بپارزه بهتر دکه و ناف کراهی آخا کردستان و چند جاران هزم پکک و هزم پشمرگه هاتن هم بری هف
لگل گلک پروبلمین هرما کردستان اف جی یک جوانه که کرهان اف چیروک و چاوا بقده ریا چارەسەریە چییە؟ آمن yani لگور تکنولوژی ایرو به وی شوای سرکتنه PKK به امکانه یا هری mühim اوا PKK لگل حکومت ترکیه آگربستکی برومت پیک بینوره و چک دینه بله اف و ببا دست پیککی که لکردستان باشور اوی که مالو خانیه خود ترک کرنه گنده خود ترک کرنه واره خود ترک کرنه جارک دی وگرنوان داره و آوادان بکن و شینایی بخنه و کاربن حیوان خود ترچه خودی بکن و ببن جارک دی خودی مالا خو خودی عرض خو یا هری مهم اوه وکی دی تفگر PKK و چالکی PKK تنه خسار داده هم کردستان باکور و هم جی کردستان باشور که براستی کردستان باشور ایدی به مجال بویا yani جالی کی ود به براکوجی حرامه فقط جالی کی ود دیجی yani دبه کیر گیشته هستیه 400 gün 500 gün والا بویا بلد بیچاره و بیزار هاتیه کتیا ناوا باجارا جارک دی نکاره بچه گنده خو آوادان بکر بله بله که کرهان لگور گلک چافکانیا وان دمین داوین ترکیه ده حاضریا ایریشک نو لسر باشور کردستان دیه تگوتن که ترکیه جوینا پیش یا گروپ بیستان ده به هفدیتنا بایدن هن انجامان ورنگره و ایریشی روجاوای کردستان و ایریشی باشور کردستان بکه دروشک و هذا تسير كلك مزن ويل باشور كردستان جيبكه هون عقوبتا هون شوات بينن ويا yani لباشور کرد لروجاوای کردستان سرکفتن کردا یکگرتن کردایا بله اگر کرد لوی یکگرتی نیبن و سرکفتن وان و بجیبون وان آوکرن که وان سیستم براستی و گلک زحمت با نوکا ترکیه لدویه که لگل امریکا هنک تشت بدست بخواه ونظانم نکوکی که گلک مزنه اینا بین ترکیه و امریکا دا امریکا خو وقت نکوکی خو لگل امریکا نکاره حال بکه اینجا بره خود دا کرده بسایه کرده که هنکی تاویز جا امریکا یا جا روسیه بگره بله yani Türkiye İrovi tişte carabina ve Amerika rabeje eğer vat tişte kuaz ştat kuazım eğer onunla da mı azene artıya kurda kim ya az şaray kurda kim ya ji erişe kurda kim yani Türkiye şardaki usada şantaj ile Amerika ve Rusya'daki o wana kurdaj işxoradaki mana ko karba erişe var bika اگر ایریشو هم که ویب سر که مخابن دولته کی هری مازن یه ناتویا یک جوانم هری مازن یه ناتویا و خودی امکانه که مازن د چک د دسته یا یعنی کارل و PKK یا جی PYD یا جی HSD بیچاره جی بکبراستی بله که کران از باورم پرس هنه پرسک دیت اگر حواله ما کاربن بینن سر اکرانی دبیجر بریز بلال گرگو دپرسه دبیجر بالکشیا مزن آ دنگدانه کرده همو کردستانه خانقین بره کلایا کلیرا هیا شنگاله و حتی شنگاله از باورم و نینوای کردیاتی اخوا خودی درکتن و دنگ اخوا دان کرده گلو اف دکاره ریوکش بو جیه و جی کرنا ماده 140 و هر وها قانون اساسی یا عراقی
Yani براستی وقت مرۆڤ بەرێ خۆتدا ویل بژارتنێ yani عرب jî wekî berê bawer nakim ku êdî li ser va xakê kokek Bilal pasî wî dike li ser wa îşa neriştin yani li Kerkûkê bixwe jî Ereb neçûne ser sindoqekê Kerkûk herî cîkê mühim bû û fikrê nasyonalîstî nav de hebû li gel Ereba jî mühim bû li gel Kurda jî mühim bû feqet di gel vî qasê jî tu berê xwe diyê ku Ereb zêde ew der mühim negirtin û ji xanekîn bigire heta Şingalê û wekî dî deştê Neynova jî û li wan dere jî Kurd karibûn ku bi zafî biçin ser sindoqê û dengê xwe bidin ew partiyê ku di rojê wî de xwedî li wan derketiye yani eviye dibe bibe sebebekî eve yani digel hewqa şer hewqa nekokî hewqa kuştin û vîranî û hewqa neyartî carek dî Kurd yani li ser bîr û bawerîkî çûne dengê xwe dane yani dibe eviye dibe pîvanekî mezin û karin ser vî tiştê jî fikir bikin tabî eger fikrê faşîstî û fikrê erebiyetî karibin pê lê bikin yani. Kekorhan temaşevanên hêja me pirsa beriya aniha di min Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê tev kir hingê ku em dibêjin çar aliyê Kurdistanê Bakur û Başûr û Rojava û Rojhilat bêhemdî tev kir ji bedêla ez bêjim Rojavayê Kurdistanê min got min şaş got Kekorhan rast fam kir got Başûrê Kurdistanê lê ya rast Rojavayê Kurdistanê bû ji xwe Kekorhan her fokus Rojavayê Kurdistanê şîrove kir û bersiv da gelek spas biborin ji bo vê xeletiyê. Belê Kekorhan em pirsa dawî bikin ji xwe em piştî buhara erebî û şerê navxweyî yê Sûriyê bi sed hezaran Kurd koçberî Başûrê Kurdistanê bûn. Gelek sal derbas bûn niha rewşa penaberan çawa ye ew yek hîn di çadiran de ne bi cî war bûne hejmarek ew qas bilind penaber çi bandora erênî û neynî li Herêma Kurdistanê dikin çi qas di nav civaka Başûrê Kurdistanê de etable bûne rewşa wan wê rewşa wan çawa bi ya jî çawa ye dikarî hinek agadarî bide. Birastî yani qismekî Ereb jî hatibûn Başûrê Kurdistanê di wan serî hildanê Biharê Erebî de û gelek jî Kurd hatin bes ê Ereb aglebê wan ya hinekî ji wan vegeriyan çûna Avrupa ya jî hinek ji wan vegeriyan çûn carek dîne Sûriye feqet ê Rojavayê Kurdistanê qismekî ji wanê mezin Kurd hê jî li kampanin û texmîn dikim jimarê wan navbênê 250-300 kesin li nav kampa yani zêdebûnê wan jî çê dibe mektebê wan heye û yani jiyanekî wisa modern nîne tabî çadir e havînê germ e zivistanê sar e û zivistanê ji ber ku nava çadira de agir pê dixin gelek qismekî ji wan bin çadira de dişewitin heta dimirin yani problemekî wisa heye hinek ji wan jî ketine nava miletê Başûrê Kurdistanê wekî emela wekî wista bo xwe îş dikin debarê jiyana xwe dikin feqet aglebê wan jî hikûmetê Herêmê Kurdistanê wekî meamelê penaberan na wekî meamelê mêvana li gel wan digere û debarê jiyana wan dike vegeranê wan ê Rojavayê Kurdistanê bawer dikim heta yani ev hizbên Rojavayê Kurdistanê pêkhatinekî li gel wan li gel yek û du çênekin wa em bêjin peymanê Hewlêrê û dûre jî peymanê Duhokê li ser hinekî bingehên eskerî, siyasî û îdarî ku çawa hatibûn li ser wan esasa
کودوی دو ماسه پاشی دا لأمریکا جی و فرانسا جی لدویا وان بینا کرکاو دو و سروان اساسا پیکاتنکی چه بن آنجاق بوی شوای کارن و گرن روزاوی کردستانه وکه دی زحمت براستی. بله از باور به هنک پرس هبون که کرهان لی از نشاش بم هنک گلک پرس جی هبون جبو برز علی اونی لیش بو کنال وره از باورم او پرس بمینن ام هدی تین داویا برنامه خواه دی سالی بونید خوازم جبو که هنک پروبلمن تکنیکی چه بون ایشف یک جه میوانه ما برز علی اونی جه خطه کت یاد دیا از جی با چند ثانیه دقیقه از باورم از جیش خطه کتم سپاس که کرهان تتنی ما ویدکم کو پرسوا ما برسیف دابا و ویدکم کو فایده‌وی گشت با ملت ما و ویدکم کو واتشته کو وات خواست ونو ام تف پیک و گشتن وی آرمانجه گلک سپاس اجی سپاسیا تدکم سپاسیا برز علی اونی دکم که هن هر دو بشتاری برنامه ما بون و هرچی قص پروبلم تکنیکی جدر کتن از جی باورم که تشتی که ما خواست ام بگینن تماشاوان خواه نرخاندن و شروعه که ما به برنامه خواه پانوراما هفته خواست ام بگینن تماشاوان خواه از هفی دارم ام کم زیاده بسر کتن سپاسی دکم سپاسیا تجید کم که کرهان از باورم پرسک هبو برز رفیق گلچ پرسیبو لی مخابن جبو که کالیج برنامه درکت او پرسما سپاسیاوی جی دکم جبو پرساوی و از گلکی سپاسی جبو حوالی می رجیه تکنیک را دکم یکو دسته وسا به جار تشتی تکنیکی پروبلم در دکبن هن هر بجین مال آوابه سپاس جبو تماشاوانا کول تماشا کر و جبو و مشوپان جبو پرسین و سپاس جبو و همیا سپاس که کرهان و دما و خوش دلیوه هر دم گشت به ایوار باش کردستان